Kidamtang creative qualifying kora Troxial ni Borjan constituency kapalu GDP Rambe along Diwali indeng ke thong bintar dance singing competition lapente Miss Rambe nikan suri ra inkora hinia farman Miss Pen Rambe arong pachua klamalong si Miss Pen pechempon Lapang somai kepadupon patir people lagi phonglang so kese sinit lapente Rambe village youth club patumsi patir people lapang somai mai cari pon lagi camping tokbi mai alam the chundang sarkiri tokbi pen alhia tumakan kami pacimipon alhia manten nang cetong dun Borjan constituency yang surjorong hal health family in charge art and culture kabelong temas council diku lapente GDC chairman Sonaram Singh lapendang nok GDP along tithi gedung tum cetong dun sidang selesai long aliranon hidup Lapang somai long kisung ke boy alam the surjorong hal Borjan constituency aphan tuning ralus tami tok jepen pajibun lapente Miss Rambe beauty contest ningkan surini rai ko hire nia farmante Cipahai pon labang kiel amel lapelo first runner up Ranika Rogipi second runner up Sajil Tisupi best catwalk Radhika Rongpipi Miss photogenic Sima Rongpipi atum si cepalong dun si Miss Rambe beauty contest Miss pacen pon Nilito Rambe aphan cikimu mande aso cikimu long nilito kilun ke kan aso kibipon nangko athegela hello aletum nilitum dat kidamtang hitame kidamtang long setame hawara mai long kilun ke kan long hitame nilitum dat sapisa thu kidunune tumdo lasi laso kidunune atuma phat lasi non nilitum la non pen pining pen indenge thomlo indenge thomi choklo lasi non nilitum kibina ko kala hello lasi dak lim somartum da kikana ning hangdo sarpi martum da kikana ning hangdo biso yang tum da kikana ning hangdo lasi lakikana ning hanga tum phan na dak puthot nilitum tendeng sumpot karbi riti niti niyom niti mane mopen nilitum jethan bomlo lasi karbi alam lambarim kimbarim laso kajithan ponji kachipa chini ponji kusi nilitum laso program Gila benjo tapang kapon Harsing Teron News 24 Karbiang